Abantu bose bakomeje kugenda batungurwa n'inkuru ibabaje yumvikanye hano mu karere ka Gasabo. Mana y'isi n'ijuru, mbega ibintu uyu mukobwa akoze birababaje. Afashe umwana w'umuhungu amukorera ibintu bya furambi. Ni ukuri birababaje kandi biteye agahinda kuri bino bintu uyu mwana w'umukobwa yakoreye uyu mwana w'umuhungu. Ese byagenze gute? Ese ubuyobozi bwaba bwatangaje iki? Ese abaturage bo baba batangaje iki? Byinshi rero urimo uragenda wibaza, tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije urubanza ruregwamo umukobwa w'imyaka 20 ukurikiranweho gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 14 y'amavuko mu rugo yakoragamo. Mbega ibintu byabereye hano mu karere ka Gasabo, mbega amahano. Ni mu nyumvire ibyo uyu mukobwa yakoreye uyu mwana w'umuhungu. Icyaha uyu mukobwa akurikiranweho cyakozwe ku itariki ya 19 Mata 2025 kibera mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, ubwo umubyeyi w'uyu mwana wasambanyijwe yagiraga iwe agasanga barimo barasambana. Ni inshuro ya kabiri uwo mukobwa yari abikoreye kuri uwo mwana, nk'uko iyi nkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ikomeza ibivuga. Mu ibazwa rye mu nzego iperereza yemeye icyaha ndetse no mu rukiko nabwo aracyemera, asaba imbabazi. Urubanza rwapfundikiwe kandi ruzasomwa ku itariki ya 18 Nyakanga 2025. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganwa kandi kigahanishwa n'ingingo ya 14 y'itegeko nomero 059/2023 ryo kuwa 4/12/12/2023 rihindura itegeko nomero 038/2018 ryo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urumva rero ko bibabaje kandi biteye agahinda kumva umukobwa nk'uyu nguyu asambanya umwana ukiri mutonya. Niyo mpamvu rero abantu bose bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru, kuko yanabatangaje kumva umukobwa noneho ari wafashe umwanzuro wo gusambanya uyu umwana w'umuhungu. Murumva ko bibabaje kandi biteye n'agahinda n'umubabaro. Reka rero dusoreze hano n'iyi nkuru twari twabateguriye yari igezweho aka kanya. Nihagira byinshi birambuye tumenya kuri iyi nkuru tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.